Hello guys, welcome back to my channel. Ngasidagidi akoy SSC Railway exam ki GKGS ta modern history asi ngasidagi hawrani. Haiba modern history je yanan ba topic je karidagi hawgana ha matamda advent of Europeans singchina India da lakhiba ko haiba advent of Europeans haibadi Europeans singchina India da lakhiba European singchina India da lakhri se kai gino haita di makhoi gi lalonitik tawbane ba kai tawbara ne ba lalonitik trade tawba ko ado India da European sing de yana lakhi se kanano haita di first kanano haita di Portuguese ne ba ko India da yana lakhi se kanano ba Portuguese India da yana lakhi se Portuguese ne mathang da kanana matam da Dutch ko mathang da Dutch home subada British ne ko home subada British lai British East India Company English East India Company lai ai lo ne ito thamdoi ko yemo sida mari subada Danish haibadi Denmark lai ba kangu do aduga manga subada lai sina France India la loliti to gala ki wase manga subdana kanana ba France ahan badana Portuguese ani subdana Dutch chi kai lamdai no Netherlands lagini hum subdana British English ko English East India Company mari subdana Danish Denmark tagi mohodi yamna mohoi role sia udre duna tamlaroi aduga manga subdana la ki busna France ne ba France ne khoi gi British ki main rival roti si yamna sathi na yengna ba urala lan ga sunu dune ko lan hum sunu dune third Anglo-Carnatic war lan home sona dune ko ado sing do tawrasi amo physic tawrasi ko de yo ahan bada boina khangada se maroina treaty ama khangdolasi Treaty of Tordesillas hai na ko kaya ba Treaty of Tordesillas ko ba treaty ama khangdolasi ko hai ba Treaty of Tordesillas hai se kai tam da hoi gi Pitri se yena thok pai tare Pitri se ni thona yena thok pai mong ne ba ko ai di matam sida Spain ko ba lam siga Spanish ka aduga Portuguese hai ba lam siga Pitri se hoi ji mari yam yena ba khana se na ba trade laloti torok patagi hoi Spain na koi gina som da chatlo ko Spain na som chalo Portuguese ko na som da chatlage highway mong da mohoi gi matam no da Europe ta leiba discover mohoi na discover to ba lam jing ni thona yena re ba ko aduga Spain na nang som da chatlo awang lom da Portuguese na makharom chakhage haine yena thok re ba ko adu ne adugi yena bagi sign to no ba yana se du ni Treaty of Tordesillas sai se masi kang man na sign to na ge hai ta di sign on June 7 June ki tang 8 1494 da sign to gi ko yar ko kare ba Treaty of Tordesillas hai ba di kana to Spain ga Portuguese ka pichibi lalon di to na bagi pichibi singi jaga sa ni thona yena thok re ba Spain no na som chalo Portuguese ko na som chalo lage hai na adu kai ko ba Treaty of Tordesillas ko 1494 da sign to gi June ki tang 8 ta kai gino to se ai hai gre to solve dispute on territories kare ba hoi gi lalon to bagi territory sing je six problem khana chana ba solve to na bagi yamuk ne ba yene ri se pare ai di hoina Columbus ko ba ma dai dana Columbus Spanish ne ko ma si Italy dagi ne ma si lam koi bane Columbus kana ta America discover to ba lam koi banu pa ne ba ko Columbus se kana ne ba America discover to ki ba lam koi banu pa to ko adu ma se ma America discover to re pare do hoje ko na maro tam do sina sidagi hawrasi lam koi ba se kai ahan bada Vasco de Gama hai ba se Portuguese masane ba ko kai ba Vasco de Gama se Portuguese tagi lakpa Portuguese masane mana India da hana lakhi India ro de hana lakhi se 1498 tane ba ko India da lakhi se hana kam ga ne ba 1498 yana na India tungi basi kam phom da da Calicut hai ba phom sida tungi Vasco de Gama se mana Portuguese ne ko rani thona yena gre amana Columbus na chat khare moi de Spain ni chat khare yare ko ko ji kam do sina yana na India la ki ba European se kana hai ba Portuguese ne ko do Portuguese ta muk mi yama lai gi na yana la ko mi se kana na matam da Vasco de Gama ne ba ko kare ba Vasco de Gama aduga India da mana la ki ba sai sina kya ne ba 1498
mana thunglaki ba mafam na yana mafam ne kanai na Calicut ko Calicut matham sida Calicut ki ningthau raja se Zamorin ko orame ba ko Zamorin ko wi kaya Calicut ki raja se ningthau se kai ko ba Zamorin ko Zamorin lao baya lao Vasco de Gama lao ne ko sile mana welcome to ko Vasco de Gama se Calicut ki kari Maharashtra raja ningthau Zamorin na welcome to re lao na ko aduga anh ngày sáng cho hai cái hai là mà ta India này cô welcome tàu đấy nhà nó bác sĩ gì bác cô để cái mana cái nào sẽ welcome tàu đấy ba Basko de mana sorry Basko de mana nanti kanona Zamorin ko Zamorin na Basko de kama se welcome to re Portuguese ki kano se aduga ai sai jo hai gre matam da ya na lak pa European si kana ne ba India da Portuguese ko at first adu su Basko de kama na ko at first Portuguese come in India da yana lak ho se Portuguese ne ko Basko de kama na yana lak he ko audai di mo ko ki Portuguese ki India da Governor General Viceroy ke kali khat pa hora ni aduda koina maro ina khanga da se yan han ba Viceroy Portuguese ki han Viceroy se kai ko yan exam to ina hangi hadu khanjing ga da ba Francisco de Almeida ko kareba Francisco de Almeida ona kai ko em tam da ko ki Portuguese ki han Viceroy se India da tham ki bai ta re moi di Governor General Viceroy na tham na ba honor ang to ne ba khunda le ta ba yana ba India da te to ba yana ba adu na India re han Viceroy ki ba Portuguese ki Viceroy se kana kai ko tam da Francisco de Almeida ko mana policy ma polisi ऐसे की मम्मी से ब्लू वाटर पॉलिसी को माना हो तो पॉलिसी की मम्मी से करी को ब्लू वाटर पॉलिसी यार बा फ्रांसिसो डी अल्मेडा ना पोर्टुगीज की भाषा और मतलब माना पॉलिसी में हो तो ये करी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी है ना को ब्लू वाटर पॉलिसी है वैसे कहीं नहीं है ऐसे ब्लू वाटर पॉलिसी है वैसे पॉलिसी है मैंने वो करी पॉलिसी ना मतलब दा लाइसेंस पी भाई था इंडिया तक को लाइसेंसिंग सिस्टम मैंने वो to do free trade in Indian Ocean. Mana huboi ba blue water policy si kaino tam sida India sida free trade tawro Portuguese no laga India sida free trade tawro hai bagi license pi bagi policy amane ko karibo khoigi Francisco de Almeida na hudol ba blue water policy je kari enable licensing system to trade free trade in Indian Ocean sida ating mo man talay kana case man talaw dana free trade taw na ba ida mo tada piba license mo man hai patare karibu free water policy je ko pare sibuk to Portuguese na India lakpagi yare ado aina sai first Francisco de Almeida ko ba mala hai ko ado Portuguese ki second Governor General Viceroy se kana na se jam to ina ngasi jo khangjilam se bo maming kai ko da Alfonso de Albuquerque ko maming se kara bera ka bani kai ba Alfonso de Albuquerque ko mana sa Viceroy Governor General oi matam da Portuguese ki India na Portuguese ki lam se badana expand se badana tor mai ta expansion of Portuguese ki lam location ba chokhan na bo khana ba se badana tor mai ba kana na Alfonso de Albuquerque na ko ma se Goa gi duke ni ko ma se ni thau mai da Goa gi kana se Alfonso de Albuquerque se mingje bet khai ba bera ka yari ko si bu gyan tai ko bet bisan nam to si ngo an mada ke dore ba Portuguese se India da lak pai han ba oi re ado Portuguese lak ni karam ba treaty dagi na hai ba Spanish ka Portuguese ka treaty ema sign to na treaty of Tordesillas na hai ba treaty sina hai se kaina hai ba पृथ्वी से नहीं तो नहीं है थोड़ा सी ना कोई ना सब चलो कोई ना सुन चल लगे पेनिस ना कोई ना चलो कई गिना स्वाइन ये नहीं से खाना से ना बा थोक तो ना बा कोई ट्रेड दुकान तो ना बको और दा स्पेन की इटाली दगी लाइक कनो कोलंबस से ना अमेरिका रोम चट करे अदुगा पोर्टुगीज की कनो से कई वरी चीज माइ खाओ बकाउ दना बको पोर्टुगीज की लमकोई बा बास्को दे गमा ना इंडिया दा लाए 1498 तक को हरमा कलिकत थुंगलरे अदुगा कलिकत की राजा Zamorin lao an koksele yari ko this maina orga Portuguese India da kunalita ba Maratha ba horakre ko
ꯃꯔꯥ ꯇꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯩꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯤꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯩꯀꯣ ꯚꯥꯏꯁꯔꯣꯏꯁꯦ ꯊꯝꯃꯦ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯤꯁꯀꯤ ꯚꯥꯏꯁꯔꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯀꯩꯀꯣꯗ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯤ ꯗꯤ ꯑꯜꯃꯦꯗꯥ ꯀꯧꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯋꯥꯇꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯋꯥꯇꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯅꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯁꯤꯟꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯤओ ꯗꯤ ꯑꯜꯃꯦꯗꯥꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯦ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯋꯥꯇꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯀꯧꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯐꯥꯎꯇ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯤꯁꯀꯤ ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯏꯁꯔꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯔꯦꯕ ꯑꯜꯐꯣꯟꯁꯣ ꯗꯤ ꯑꯜꯕꯤꯀꯨꯀ꯭ꯌꯨ ꯀꯧꯔꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯤꯁꯀꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯐꯥꯎꯇ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯗꯠꯆ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯟꯖꯤꯜꯂꯣ ꯑꯉꯥꯡꯒꯩꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯟꯖꯤꯜꯂꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯗꯠꯁ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯤꯁ ꯐꯥꯎ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯥꯟ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯗꯠꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯗꯠꯁ ꯀꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯗꯠꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯅꯦꯗꯔꯂꯦꯟꯁꯇꯒꯤꯅꯦꯀꯣ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯅꯦꯗꯔꯂꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯌꯥꯔꯕ ꯗꯠꯁꯦ ꯅꯦꯗꯔꯂꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯐꯣꯔꯠꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯚꯠꯀꯥꯜꯗ ꯁꯥꯒꯤꯕꯀꯣ ꯚꯠꯀꯥꯜꯗ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯗꯦꯕꯔꯥꯌꯥ KDR ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯕꯤꯖꯌꯅꯒꯔ ꯑꯦꯝꯄꯥꯌꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯃꯦꯗꯤꯕꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯗꯦꯕꯔꯥꯌꯥ KDR ꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯟꯕꯟꯁꯦ ꯁꯥꯕꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯅꯥꯗ ꯗꯠꯁꯇ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯗꯠꯁꯀꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯠꯁ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯗꯠꯁꯀꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯗꯠꯁ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯀꯧꯏ ꯗꯠꯁꯀꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯅ ꯗꯠꯁ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯀꯧꯋꯦꯀꯣ ꯗꯠꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯥꯟꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯗꯠꯁꯀꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯣ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯔꯁט ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯗꯠꯁꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯨꯂꯤꯄꯇꯅꯝꯗ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ 1605ꯇ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯠꯁꯀꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯨꯂꯤꯄꯇꯅꯝꯗ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ 1605ꯇ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯗꯠꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯤꯁ ꯗꯠꯁ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯒ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯒꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯦꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯒ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯗꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯅꯦꯀꯣ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯗꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅꯤ ꯈꯠꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯀꯣ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मासे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लिंखटपना 1599 लिंखटपनेबको अदुगा 1600 रिसीव रॉयल चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट और क्वीन एलिजाबेथ वन दगी कोई ट्रेड तौरो इंडिया चलगा ट्रेड तौरो है अयाबसिना करम गाना फंगमन है ट्रेड तौरो इंडिया चलगा नखोइबो हैना अमागी अयाब फंगबसिना 1600 दा फंगमनेबा अदुगा माना एग्जिस्ट तौबसिना 1599 दको अदुगा कनादागी नो माना अयाब लौरैसे ट्रेड तौबे अयाब लौरैसे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट नत्र क्वीन एलिजाबेथ वन दा अयाब लौरकपनेबको अदो ईस्ट इंडिया कंपनी तौदोइसे 1600 ता इंडिया दा ट्रेड तौब हौरे हाइबा नते अइना हाइसे 1600 ता कनो पीरेबा क्वीन एलिजाबेथ वन ट्रेड तौब यारे हाइबगे अयाबा पीरे यारबा 1500 ता एग्जिस्ट तौरखिबनेबको अदुगा इहान हाना मकोसे इंडिया दा लाखपसे 1608 ता कनागी मुगल निंगथौ जहांगीर के मतमदको इंडिया दा लाक्तोइनेबा कनागी मतमदा मुगल निंगथौ जहांगीर मुगल निंगथौ मेडिवल हिस्ट्री जो आई तालकनी अदुदा आई फजन एक्सप्लेन तरोके मेडिवल हिस्ट्री की बाबर हुमायून अदगी बाबर हुमायून अकबर जहांगीर औरंगजेब शाहजहां औरंगजेब मैं लाक्तोइने बने मोय बाबर कनोगी मुगल निंगथौ से एक्सप्लेन फजन तरोके मेडिवल ताको मतमदा मथंग मदांग वाइना तालागे बको हलक्ते मु यंगो सिदा 1608 ता केदोरे अखोइगी 1608 ता विलियम हॉकिंस से ब्रिटिश की विलियम हॉकिंस से जहांगीर की कोर्ट लाखिए बको याना को अदो मादे
laloni tik to bagi right trade right se fang gideba kana se William Hawkins se aduga 1615 da muk la eba kana se Thomas Roe se kana I court Jahangir court adu matam ni ma trade to bagi right hak to fang ne ba pi de ba kana na pi re Jahangir na pi re ba yare ko William Hawkins se pi de Jahangir na right trade to bagi right fang de aduga 1615 da Thomas Roe di trade to bagi right to kana na pi re Jahangir na pi re ba ko Sibuk lain British ki mathang da mari subada lak pasina kai ko ta Danish ko Danish natraga kai Danish natraga kai ne ham tam da ma se Denmark ki kano se party se lak tu ne ko makoi sili yam na maru oi de duna yam ka hina ne na ta su ya de mari subda kani kari lai ha Danish lai ha natraga Denmark ti lai ha to khang khang mo ya de aduga manga subada lak ki pasina kana no hai ta di France ma ne ba British ki main rivalry or tu si British ki yana da ba padana tamchi na yana da yeng na or tu si kana ne ba France ko la na sona dune ti na ko khana dune aduga main rivalry ne ba ko France ki British ki main rival of France hujik manga lai gre kana no hai matam da si buk to lore ko oi ta di yo Mangal hoy ko ado France ka British ka khana ba to jiglan ko na tam ma se ko ahan bada la kana la kiba Portuguese ko ani subda Dutch lai Dutch dikai din hai ban Netherlands lai om subda British lai mari subda Danish manga subda kana lai je France na rival hai ba kana gi rival hai ba British ki khana tu ne hai ba yare ko adu yeng se ase bo te yare ji British power se kamaina expansion to rokona do France ke moi kamaina khana bana ko la sona bana hai ba do ji amu yeng ke ko yeng se yo expansion of British sing se expand kamaina to ro ke hai ba do yeng se ko British se hek lak pa ta gi mo khoi na India se pai na bohna ko tam da Dutch hai le ram Dutch se lo thong na hone ye ko lan Dutch se lo thong na khipa hona ba se da lan ma song ne ba kari ko ta da Battle of Chinchura ko maming na Battle of Chinchura ko wi hai Battle of Chinchura se Sri Lanka song na ma tam se da British na Dutch se mai ki pi re 1579 da 1759 da do out to pre chakro an ta thok re matang da Battle of Swali or Battle of Subali hai ko sunne ko hai matam se da Portuguese ka British ka lan song na re out tat krono 1612 British na ga me out to re yare tan da adu dai di 1613 da ya na first permanent factory ama ka da sare Surat ta sare ba kana na British na moi hana temporary factory ka da ore me matam da masuli patanam do ore me ko temporary factory moi temporary factory se ka da ore me matam da temporary factory se British ki kata jo ramai ba masuli patan nanda ore ko ado 1612 da Battle of Swali da Portuguese se tan thokra matum out of matum British na 1613 da permanent factory ma sare ba kana Surat ko yare se ko oi di France ka British ka Anglo War Carnatic War ahum sone ko Anglo-Carnatic War ahum song nei Carnatic hai si Karnataka na te ko hujiki ma se Coromandel Coast east lom da leba Coromandel Coast adom ne ko Carnatic hai mphom se fre British ka France ka lan kya song na ba ahum Carnatic War ahum song na re kana kana ma between British and French adu yeng si ho hai ba lan se third three Carnatic Wars ahum ko first second third hane lai re ko ahan ma se ke do ra tan 17 Carnatic Wars year treaty hane ito na first war se 1744 and 1748 po la sona re ko 1744 and 1748 po sona re masida hai ba first Carnatic War se India ni ko sona re se la sona re se na India ka di sangtharak pa la no ta di Austrian succession war hai na som Europe palam da sona ba France ka British ka sona ba la India na ta bida adogi result hoina India da su sona ba la ne ba
India sungna balan yarba aduna hariba first Carnatic war se British ka French ka malta lan sungnai aduga losin bagi treaty duna X la sapel ko bo Germany treaty ka to ba Germany da hariba first Carnatic war losin bagi si singje medieval su tamakani adu sichu koi modern history horokoi khangda ba yada bagi hari ne ko aduna ke dore se first Carnatic war si karma treaty na losin la ba X la sapel na losin le yar ko mathangda second Carnatic war se 1749 na 54 ki marta sognai aduga treaty of Pondicherry torgo losin le yar ko second Carnatic war se na 1749 dagina 1754 ki marta sognai ba aduga karma treaty torgo losin le ba treaty of Pondicherry torgo losin le yar ko mathangda third Carnatic war se na 1756 dagina 1763 ki marta sognai aduga treaty of Paris torgo losin le ko sida friends yam tina mai thi ba pira ne ko friends ke to ba yam tina mai thi ba pira ni yengo Carnatic war ahum sungnai Carnatic war ahum hariba Carnatic war ahum sing sai gi video do khara uram ta ei ji sing thare ji ure ko mu hallage yengo hariba Carnatic war ahum sungnai kana kai marakta aduna yar ko je first Carnatic war se first Carnatic war se 1744 and 48 po sungna re si karam treaty no losile hai batara di X la sapena losile hai ba first Carnatic war se extension of Austrian succession war so India ki wang da Europe ta ko lan sungna ba British ka French sungna ba lan do adugi extension ne ba India da Europe na ta ne hai ko aduga second Carnatic war se na 1749 na 1754 book sognai karai da treaty of aduga karin losil hai ma se treaty of Pondicherry ne losil ko second Carnatic war se na 1749 na 1754 ko sunai losin mana karin losil hai ma da treaty of Pondicherry na ko aduga third Carnatic war si amna maru hoye kai ha third Carnatic war si ne bai amna maru hoye si third Carnatic war si kai ro maru hoy ta di hai ba ta di masida third Carnatic war si da British na French pa jana mai thi ba amna kai hai ta ni decisive defeat ama hai ta ni amna fa jana mai thi ba pi re ba ko ne di mai thi ba fa mai thi ba ta ni adu ne ba dogi lan do kai go hai ta di Battle of Windy West ko ba kai ba Battle of Windy West January ta 1760 da ko British se sina koi gi French se mai thi ba pi re sida akoi ne khangjing ga se British ne kana lu singi British army se do French ka army ne kana lu singi sine ba sida koi khangjing ga se kai ba British ke army ne kana lu singi French ke army ne kana lu singi hai ba se khangjing ga ko British ke army ne kana lu singi hai matlab general recruit na lu singi ko British ke army ne kana lu singi ba general recruit na aduga French ke army ne kana ni lu singi hai ta di county di Lely na lu singi ko French ke army na kana lu singi ta county di Lely na lu singi ko recruit na county di Lely bo mai thi ba pire kara da Battle of Windy West 1760 da January tang kuni thoi da third Carnatic war aduga India da su asom da French se British ki makuta mai thi ra bani na India da su French se British ki makuta mai thi ba yare hariba treaty of Paris tonaraga third Carnatic war si lo shele ko asidai di India da French have a friend no koi British ki toana lamna laibigro haina tamthokra ne ko Battle of Windy West third Carnatic war gi matung di sumaina first Carnatic war second Carnatic war third Carnatic war se maru hoi si medal ga history se put tamakani adobo modern history da tamda ba yada gi wari amalira mani hujek Battle of Plassey to se ko kai ko to se Battle of Plassey yar ko ngai birabati love subscribe share kar to biramu aduga channel asibu support to biramu ai makha ta num letana video thaga charakani modern history medieval ancient loina aduga geography politics ka so ko thank you sinjulo yar ko silo